namukena kambe ka Master Xitsonga Analyst channel. Yam, of course, I'm Teta Carolina Daniel Kalunga King Link, of course, now Dr. Joshi Riman. So Daniel Kakashe, a member of your team Shiriman, Bushona, Wotalam Kamu Diva, similar to Samson area. Ya Rasamrango, Memandundrundundru. Kulava ngoma ya mandundrundundur wi kama unhleketa yena Dlanyo ke khalenya na rika team leya vos to bonga va ku ri yena. So ka siku of course 13 April if ka endla tela vitimbirhi as you can see kwalana sungula endla this one and then atla endla this one here. So hi ta endla the summary ne wherever possible ndani kha ni n'wi vulavurisa mara ndani kha endla a summary. Yeah, so if ka kombisa ku in overall like as an intro it ri na artist kulukumba swinene and aka gazara such as vo Sevara Peres Rangani, Vom Psycho, and also Dr. Joshi Riman and the Vatera Shingwe and stuff like that. Nishanga Flash Combis. No single man, yeah, Mr. Post. So if you come so shunga and go look single with Fred comes and take care of Mama, the comes to Duga and take care of Dingeterna. Mara if you try and Africa comes at this point here in relation to album Lian Dambo, of course. Mara ndelo kuntrana yona album le ya Ndambi ngwenye teka award mara same person lava nga tirana vona ka album le ya Ndambi hi vona futhi va nga nghena ka Facebook va tsala ku ri Dlanyo ku i hava ntikelo a swi ni khoma kahle sweswo nakan'we a swi ni khoma kahle. As you have heard, se kombiseni ku va singo va fika kombisa ku Dlanyo ka antikeli ku ri ke ka album liya nga fika nghena kona Dlanyo ka liya ya Ndambi liya yi fike yi teka award mi nga ma hleketa i sungula teka award ka a ku ri ya GCR i sungula hi le ka GCR ho singo Mr. Post ku va teka that award leswi nga ya swi kotisa Benny Mayengani mi nga ma hleketa siku ya huma na beef ya swingwirigwiri and stuff like that. So a ri kona Dlanyo ka swo swi n'wi vavini na swo swinene a ho hundzi koho kwalano then a hi veteni hi brusha na leya Sevara Peres Rangani fika kombisa na yona ku na yona somehow na yona a yi le ku n'wi koteni a nga swi twisi ku why because na yona i tirheni na yona ka album ya Pongo swi vanga Pongo. So the main subject kahle i ngopfungopfu ka mhaka ya tigigi ne so i fika kombisa hi side ra Sevara Peres Rangani ku ri loko hi endla album ya Pongo ku ve album leyi nga fika yi tsakisa vanhu ni swona n'wina mi rhandzini album leyi ya Pongo yi fika yi tsakisa vanhu album ya Pongo mara xiboho xa mina sweswiwani ku sukisa that time a ni swi tivi ku ni dyo yini ka my prince a va ni foyineli na loko ri va na event yo karhi or va rhambiwa a va ni foyineli a hi n'wana bava because hi tirhe swin'we i nga swi kota ku fika hi ndla 1 2 3 na. As you have heard. So prior to this album ya Pongo i loko kombiseni ku yes Sevara Peres Rangani of course a va kha va famba na yena ka ti-gigs to hambanahambana va kha va famba na yena a no swo loko a ri featured artist or va tirhe swin'we na yena a kha kota ku va kuma leswiya na leswiya hi kumana mhaka leyi laha a nga tlhela a hetelela se a nghena ka mhaka ya Benny Mayengani na Hlavu a ni swo Hlavu sweswi a ka ha zi ka ni hi nghena in details ni a swi tiva ku Benny Mayengani va kha pfuna Hlavu ngopfungopfu na hi tigigi ni hi ku yi yanga na power le henhla leyi ma yi kumela mhaka leyiwa so yona nga reference ka yona ku kombisa ku Hlavu va kha pfuniwa so na yena Dlanyo ka tanihi swi nga membara hi kulukumba le kwale ka team Shirimani a hleketela ku i fika va kha pfuniwa mbuti veri i dala nga bohiwa kona mbuti a swona i dala nga bohiwa kona se na mina ni nga artist ya vona Dr. Joshi Riman of course a fane va endla example hi president Benny Mayengani na Hlavu kun'wana na kun'wana lava famba kona a fane va ni foyinela va ku Dlanyoka n'wana bava va ni bukini hi ya Giyani se leswi ni nga bukiwa mina a hi fambi swin'we 500 leyi or 200 leyi ma swisisa
ma yi khoma mhaka so of course laha se a nghene ka Dr Joyce Shirima kha kombisa ku tanihileswi a nga artist ya vona le ku hi yena a hleketa va fika at least na yena va pfa va n'wi bela ti-favors ma yi kuma na mhaka leyi munhu loko ku ri va rhambwini va pfa va famba na yena a no swi kota ku mi kuma ku a fika a endla swa vu-DJ le va nga fika va n'wi bosta maybe 200 or 500 tanihileswi a hlamuselaka laniwa because ku hi yena loko kombisini a nga le ku benefiteni ka nchumu even in terms of ku promotiwa va n'wi promoti last time loko a humesa project a ku ri 2022 mi nga ma hleketa xikalo xa makulu ya khale project leyi ya 2023 a ku endleka nchumu hi dlaya nyoka ma yi kuma na mhaka leyi swin'wana swa swilo leswi a nga complain ngopfu hi swona sweswo mara loko hi languta sayiti ra Benny Mayengani the president swona ku yi va kha yi phusha hlavu swinene yin'wana mhaka leyi ni nga tshama ni vulavula hi yona leyi mara a ni kha ni referisa ngopfu ka DJ Gift mi nga ma hleketa hi vulavula ngopfu nkarhi laha swinene ni kha hi kombisa ku Hosingove wa nga va kha pfuna artist ya yena mara kokwani ivi ya swi endla Hosingove of course a kota ku release album hi sweswo swo kha swi laveka leswaku release-la artist ya wena I mean like yo munhu loyi mi tirhisanaka swin'we a nga kusuhani na wena ku va ku nga ri problem sweswo or ku va endlela ti-favors eka ti-events of course ku va kuma something vana va vona so yi tlha kombisa ku page leri a ri le ku kuleni i right yena hi swithulu lowu mara ti-artist leti nga vuya ti nghena ti na more followers than him so the main reason ya sweswo fika kombisa ku i timhaka to a nge le ku phushiweni hi Dr Joyce Shirima ku ri ku laka vanhu va 16 swi endliwa hi mani ya mina na loko no tsala something ka Facebook ku ya laka ya vanhu va 16 ma swi ku ri ku laka vanhu va 16 swi endliwa hi mani bona dokodela fane va phusha vafana va vona hi vafana va vona phela hina ende mini njikajike ngopfu na dokodela njikajike ngopfu ni hiwa hi pfuka se a fanele vona dokodela ku va vona va ni tlakusaku guys a ni vuli ku ri le ku lwani na vona dokodela ni nge pfuki ni lwini na vona a ku fane ku va vona va ni tlakusaku va tlakusa vito leri ra dlaya nyoka va ni tlakusa ma swisisa swi meka sesi mara me swi ni hlamuserisaku i ku a ridze Dr Joyce Shirima yi xumela hayani kahle because like in terms of Brace ma swo ku Brace khale njhani a nga like a release even an album ku vona na some few singles mara dlaya nyoka i humese an album hi 2022 mara Brace Thorn va kha kuma tigigi to tala swinene compared to dlaya nyoka leswi hlamarisaka nyana so hi swin'wana swa swilo leswi dlaya nyoka complainaka hi swona vhele sweswi ngopfungopfu hi sayiti ra tigege ku a va le ku n'wi phuxeni kwalaho na vito ra ri le ku tivekeni and stuff like that ku va ku ri ku tekeni in terms of ku va a kha promotiwa leyi a va n'wi promote ma yi kumela mhaka leyi va tsala hi mina ni vhina ka ti-social media va ku dlaya nyoka kona album yi kona mahlama sweswiwani na many years ni nga release kona i right khale nga se za a humesa so na loko a za a humesa album leya 2022 a ku ri khale na ku a nga se humesa pe guys la za humesa a ku ri khale na kona like a ku ri khale nga se humesa project I think a ku nga ri karhi sweswi a huma ndundurundunduru hwi so then of course hi move hi ya ka album ya Psychology mi nga mi swona ku dlaya nyoka a ri kona ka album leya Psychology and ha swi tiva ku Psychology i enemy ya Dr Joyce Shirima so i fika a hi answera mhaka leyi ku why hi n'wi vona a ri laha so hi twe a fika a kombisa ku ka album ya Psychology ni nyikiwe 13,000 ku ri ni ta hi phusha that project ya Madzongo as a head so a hakeriwini laha ku va a tirha as a feature and yi tirhini swinene loko mo twa album ya Psychology vo pfumala fan base guys project leyi yi tirhiweni swinene yi tirhiweni swinene ko na ku rhenga ti-projects mara you can hear ku ri ku tirhiweni swinene and a hakeriwini tani swi mi swi twa ku a hakerini 13K ku kota ku tirha laha ma yi kumela na mhaka leyiwa ku kombisa ku sweswo a ngo va menemene ku Dr Joyce Shirima yi nga teki as if o va menemene or something so kwalano ku lwala ntiyiso loko se hi swi langutisa a swi make sense because Dr Joyce Shirima a va le ku n'wi phuxeni so i za a huma handle kota ku va kha phandaphandha ma yi vona mhaka leyiwa ya twisiseka yaleyo ku a va le ku n'wi phuxeni ma yi kumela na mhaka leyiwa so ni fanele humesa album a ni swi tivi ku album leyi humesa kwihi njhani ma swi twisisa because ni hava mpfuni ende a ni vuli ku ri ni hambana na Dr Joyce Shirima ni hambana na Dr Joyce Shirima ni nga hambana na vona mi tirha kona ka team Shirima kombela ku ri
mkhulu a ni tivi ku ri maybe ni dyohini a ni swi tivi na n'wina maprince a ni tivi ku ri ni mi dyoherini or a ni swi tivi n'wina mi swi tiva ku ni ndle yini sweswiwa ni kombela ku ri kun'wana na kun'wana la mi famba kona na mehe mi ni zamela something na mehe ni va na something na loko vo nyika yona 200 is fine a na problem loko ni vuya ni ta fika ni xavela vana something because loko no mi byela ku na malembe mangani futhi a mi nge tshembi guys. As you've heard, so kahle loko in overall loko hi khe hi cheka the context ya ti-videos letimbirhi laha Dlanyoka i complaina about ku a nga ku benefiteni ka nchumu ma vona mhaka leyi so meaning va fika va n'wi phusha in terms of tigigi Dr Joe Shirimani a severa rhangan tanihileswi mi n'wi twaka kwalaha ku etlisa kuma something if va n'wi phushe hi tigigi ka tigigi ta vona va famba na yena a DJ a ni DJ yi hakeriwa na yena at least maybe va kha n'wi nyika 300 yaliya or 500 yaliya ku va ku ri swin'wana ma yi vona musi mhaka ya kona leyiwa so laha issue timhaka to a nga le ku benefiteni mi nga ma hleketa swin'wana swa swilo leswi nga fika swi susa psychology leyi the context laha ya psychology na Dlanyoka is the same hi ku na psychology of course a vulavula about the age and his family so na Dlanyoka i vulavula about his age and his family and support system of course so tlhela kombisa ku i hetelela se a kha a kombela mali ka Dr Joe Shirimani hi ku vhele like va kha va nga ri ku n'wi phusheni like a va fambi na yena ka tigigi and like in terms of like a va koti va n'wi phusha va n'wi kumela tigigi mara a swona ku in terms of brace va kha va n'wi kumela tigigi of course ene mi nga vuli ku ri ku bukiwa i ku ba hit guys mi nga xisani ku bukiwa i connection and then loko ri i tirha na vanhu lava nga le henhla swo boha na wena i bukiwa because i tirha na vanhu lava nga le henhla example Hlavu i tirha na vanhu lava nga le henhla that's why bukiwa ako hi make sense so swi make sense ku artist leyi ku yi ze va yi ri kulukumba yina ti-artist hansi ka yona a yi ti zameli something ti zameli ti nga vi kha ti hlupheka i ri kona ma vona mhaka leyiwa DJ Maphorisa loko a tirha na munhu at the end of the day munhu wa kona wa benefit ma swisisa loko ri ni ntikelo vona hi vona fane va ni endla ku ri ni va na ntikelo hi vona fane loko hi nghena studio va tirhisa power ya vona ku ri mfana loyi hi fanele n'wi build ya ku ri a va na ntikelo such as walker ti-project kha ti release-iwa and stuff like that va tlhela va ti phusha leswi swi kalaka swinene loko khe hi languta hi side ra Dlanyoka so in overall guys leswi a complainaka hi swona Dlanyoka sweswi kombisa ku a nga le ku phushiweni ka team Shirimani and in overall loko a swi vona ku swi le ku tsandzeni a nga hetelela a va a sukini leyi ma yi kona mhaka leyiwa because a nga le ku benefiteni ka nchumu and se le ku kuleni Majita one day ndzi ta nyimba cheri leyo biha liya i landzaku na vusiku ntsena ende swi ta nyumisa